5 ar 20. Fe ddylswn i sôn rhywbeth heddi am Santes Dwynwen, ond heno mae'n noson Burns. Dyma epigram o iddo Robbie Burns a sgrifennwyd ar ôl iddo fynychu oedfa yn Lamington, pentre tua 20 milltir i'r de orllewin o Gairedin. Divine service in the Kirk of Lamington. As cold a wind as ever blew, a colder kirk and int but few. As cold a minister as ever spark, it'll be a long time ere I'll be back. Diwan gwaredo, rhag i'n bywyd a'n tystiolaeth fel eglwysi fod yn oer a diflas. Chwip o Santes oedd Teresa o Avila. Dyma un weddi fach o hyddo i orffen. O ddiw gwared ni, rhag defosiynau dwl a seintiau sarig. Amen.